Hello, MS Computer Institute atangania voina chuanin Microsoft Word ta engtin nge table kanda nga le table siam ram dan sang te khakat endona ni ama sabera chuanin insert ahang kalanga insert tab ahang kalanga jon table khalom dona ni chuan table a khanin kan klikanga lahin tiles sang aron oma hemi tiles milzel hinaron chok don tani entinan to na pakhatangin oma pakhat zone a mouse kada pakhatangin aron nom tani ti chuan pahnia ka kal chuan pahnia hin ani lenga columns pahnia ka thlan chuan columns pani hemi a tiles a mouse kada mi lang zel hinaron omang tin aron om zelanga chuan insert table om lea insert table a ve thung chuan ka klikanga ta khan columns ka du zat ka chungal top thea ani lo pon rows ka du zat ka chungal top thei ni enternan tuna hianin columns hi 5 ania rows hi 10 katianga okay nga a chuk zong hi columns ania a phei zong hi rows ania ti khanin columns hi khat ni thum li nga kania rows hi khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som ani ti chuanin ai just dan table a hin sheet tur sang om ve a har poi a har sa ve dewa ama sabera chuanin kan choi son nong ka chuan hela hin a move na logo alo omonga kha kan klikanga kan hold tanga ti khana choi son thei ta ni ti chuan alo bo ni bon hemi a om na zone vela khanin top left corner velanga khanin mouse kan han da khan ron langa vele menga ti chuan hemi a cell size hi kan ti danglam du ni chuan a line a khan kan danga ti chuan mouse khala in thak ta ni mouse ke nula tu na chuan ai ang de hinom ta he insert ania text chut lu na tur khani ta amaro chu line ka da che khan ti khian lo in thak ta ni ti khian left le right a arrow te takte om ve ve khitia a om lai khian kan klikanga kan hold tanga ti chuan column size kha kan adjust thei don ni chu tiang che chun row a po ani thowa a row size kha kan adjust chuan line a khani kan kalanga ti khan a row size kha kan edit le thei don ani ti chuan mouse alo in thak le hun tur chu hemi columns chung zone a heng mouse ka da khanin ti khian arrow te takte adum khanaron omanga kitianga a om lai khian voi khat ka click chuan arrow stop kha select ka click ka hold ta te ka phei khan next column khana kal thei ta ni ti chuan ani lo chuan cell khate select thei lo he select don chuan hetia pahnih a khanin pahnih chen a khana select a pakhat te kan select tu tinge kan ti chuan lai a kon na reng kalanga khi arrow te takte kha diagonal in ron don ta ni khatia diagonal a khan voi khat ka click chuan cell khat che select ka click ka hold khan cell dang khan ti khana pakai thei ta ani lo le chuan ni china ka tiang khan ai anga tia mouse om pa ngai lai khan kan click kan hold ta kan select phe khan te kan check phe khan in alo select thei bok ani ti chuan kan du tan tok ang zelin te kan cha sanga ti chuan she tur chu hi etian ke ja zel ta ni a cell size hi ke ja zela ti chuan lokau lai hianin ke ja zel ta row si tu na kan share chinang row somzat kan share chang khat ni thum li nga ruk sari riat kwa hei tianga alen hian khat ni thum li nga ruk sari riat kwa pakwa chen ni ta ni somna ro kha bo ta chen ta ni ka kha a om na chu he ta new page khan zom thin ani kha he mi sel len wang khan ta he kanor chau khan ti khan lo chho le me ka thilom ve the ni kha zual pui ni ta se ale pe ka shading man dan te draw table eraser te le design tab prangot lo layout te pa heng ho function sang man dan kan lo post le don nia kan lo me